tun tuma chuan tu hnai football khovela thil thleng thar then khatte soivele ta ila Toni Kroos chuan Real Madrid chua san latum lovin Spanish team ropuya hian kum khat dang contract azia bela kum samthum pathum mi hian sangni somni pali jun thla thleng Real Madrid a contract aneita ani Toni Kroos hian Real tan match zali som pasari khel to in champion no moi choi thei angchu in elna khela pianga a choi pui vek towa ramtan po FIFA World Cup thlengin a choi to player lotling berpol ni in Real Madrid a UEFA Champions League trumli FIFA Club World Cup trumnga European Super Cup trumli La Liga trumthum Copa del Rey trum khat le Spanish Super Cup trumthum te a choi towa Bayern Munich a po khan champion no moi lian tham a choi kim man veka football khovela player lotling ber huanga chiar thei ani Real Madrid hian player no panglam tlarlaya khel thei tur an nei thalheya tun haya Jude Bellingham an lak lu belbok heti chung hian an senior player te thak tir ngal top tum lem lovin senior player te uap na hnuaya an player no pangte hi cher chho an tum ta jok ni in alang asa muagian Ghana player poimo ber pol ni thin khan in khel a chaw san veta a kum samthum pasari mi ni veto in anram Ghana ta na gol khung tamber ni chungin a chawlani kum sang ni pathum khan kum som pasari mi lak ni chungin anram ta na in lan trana Ghana tan hian match za pasari zet khelin hetiang za zet hi in lan ma sela sang ni som pakwa anram ta na in lan kha ram ta na a in lan hun berania anram tan hian gol somnga pakhat akhung man ani club lama langsar dewa chuan Sunderland te Italian club Udinese te French club Rennes tan te a khel thina aba club langsara a khel lo thung kan riat nai ber tura chuan India club North East United tan a khel ve mana match riat atangin goal akhung manani kha asamwa gian hian a in khel chungin United Arab Emirates UAE club tha Al Ain tan a khel lain league champion no moi trum khata choya chu bak a khelna club tan champion no moi a choi mi alawani forward player ania top scorer choi moina po trum li adong amai ro chu heng top scorer choi moina te hi Asian football a khel lai Al Aina a khel laia adon te vek ani alan sar na pakhat chu sangni som FIFA World Cup quarter final match ha Uruguay le Ghana in machon tuma Luis Suarez san Ghana gol khung tur a ben chua tuma Ghana penalty pet goal lo tu kha ania khami tum kha soito angin FIFA World Cup quarter final ania extra time apo last minute a Luis Suarez a hen bola wang khan Ghana in penalty an hlo chuaka pet goal se semi final an lut mai tur asamwa gian hi a pen chuaka pet goal se chak ngal thei an ni to lain a pet goal ta si lova African team khan quarter final pal tlang zo ta lovin real runa takin World Cup an mang tha ta ani kha Pep Guardiola chuan a midfielder poimo zingami Ike Gundogan chu chel adu thu soima sela a chel zo ta big lova a soyang nge in player in chua adua Pep hian kong dal tu ni atum lo zalen takin a player du lai Gundogan hi du athan tira fair takin akal tir Gundogan hian Barcelona azom dona City a contract mangzovin free transfer in German midfielder hian Catalan club azomang City hian chel duin contract har po an si muwa ma se kum samthum pahni mi German player hian nolin chawna thar ma chon athlang ta zokani Gundogan hian City hi sanghi som paruk khan kum somni pangami ani lain palmak ta doi somni in nazoma Pepan City ya player alaglu masak ber ani nge Gundogan hian City ya awang lai hun tha tamber amang ani tabera heti chung hian match chathum pali lai khelin gol somruka khunga assist somli anei manbok player khel raf lo ve tak ni in tuna hian club levela match zanga somnga chuanga khel towa anram Germany tan match somruk chuanga khel to bok ramle club tan hian match zaruk chuanga khel towa heti chung hian red card ala choi mi alo player dam tup mai smart taxi thiam boxi chi ai ngai lo ani na hi angai nat om zualna atling hial bok ome season tharlama chuan Barcelona kor hain a in khel to dona Barca hian kumni dai contract anjia puyanga po sei thei turin inrem na thu an thlung tel bokang Barca a hian release clause euro makta duai zanga lai anei don ni in Fabrizio Romano chuan atar lang boka Saudi Arabia le Arsenal in anbei Sevilla wa City point contract thar an si mu boka
chu ti chung chuan Gundogan hi Barcelona zuna awai nget ngang ania nge Newcastle in AC Milan atangin Sandro Tonali laklu tumin deal na an thelu tarup boka Fabrizio Romano tarlan danin Euro magtadoi somsari vel an the chuak ani ome heta hian pek bel theitur in remna da tel theiturin anla in hong zau boka Newcastle hian Milan midfielder tha hi laklu antum hle Milan hian transfer fee an du tam ang renga hei wang hian Newcastle in an deal na po asa ngal viau an indoor na hian add-on sanda pek bel theitur thudel kil hian ngong anei lian hle tura ngai ani boka achan chu hei hi transfer fee ti sang luai thei ani awangin Milan hian an ngai poimo hle Newcastle hian Tonali hi AC Milana a hlo le ta tam hlo tir anin huama hei baka hian bonus kong sang sanga an siam sak don bok sum le pai ang zong po in mimal ham thatna asang don hle tuna hian Tonali hian Milan lam thutluk na angai chang meka player hi chuan English club zom hi a hre lem lo Manchester United po an la boi ve hlea Mason Mount la lu tura ma an lak na a lera an la tang abul thut lama engkim anti fel to a ma se a mor bok na tur a lera ti fel ngai tlem la om zinga transfer fee aman tur chungchanga Chelsea nen anin rem hlei thei der lo mimal thila 100% in rem to ma sela Chelsea player alani miawa chu wangin Chelsea in an phalna zata Manchester United hian an lei angai chumi tur chuan Chelsea nena deal na an thlena pan magtadoi somlia an deal na nol sakan ni chumi nuwa sum tipung shatin pan magtadoi somli panga an sik chuak le a heta hian pek bel thei tur pan magtadoi nga an da tel bok avain pan magtadoi som nga in United hian lei an deal ti na ani chu ma se Chelsea hian an la pom thei chuang lova kum som ni palimi English midfielder manata na United in an the chua hi atum ni nan an no le ta ani Chelsea hian season liam ta khan transfer line pan magtadoi zaruk chuang an manga tuna hian financial fair play dan bo chehuanga an om ngei arin oma chu club nei tu lam point an muchiang chu wangin jun tharal main player engamozat an shalanga ya an be se anga player an shal thei chuan chuta an shalna atang chuan sumlak lu lam apun thei dona wangin financial fair play dan bo chelo huanga Chelsea hi anom thei don hei wang hian Chelsea hi an player then khatman atana an chiara an to niam hlei thei lo ani bera Mason Mount po hi pan magtadoi somsari bor lo chuan an pom thei mel lo United hian pan magtadoi somnga aya tamin andor le du donem ala chiang ri lova thuleng then khata chuan andor le don ni in tarlan ania ma se kan soita kang khan thubel chian dol chin chau tun tuma hian kan soya wangin United hian pan magtadoi somnga aya tam hian andor donem ti hi official takin ala chiang lovani United hian sum tam jok the chuakin lak lu ngei tumin andor le du angemo chu Arsenal chuan Kai Havertz an chang ngei do ni in alang ta zela Chelsea nen Havertz chamana pan magtadoi somruk panga in anin rem Blues hian sangni somni ni puilai khan German club Bayer Leverkusen atangin pan magtadoi somsari pakhat jet sengin an la luta kum somni palimi hian season tam aman ma in an then om cluba ain son sandon club pahni te hi anin rem to awang hian tuna chuan Kai Havertz le Arsenal chau hian ti fel mabak a om ta a in rem na engemaw chena an nei sa to boka wangin contract an zia har arin om lo pe para ming zia nan anai ta viau Saudi Arabia lamin English Premier League player te bik an laklu to le laklu mai tur nia lang te hi soilang ta ila hei hi Sky Sports ina atarlan ani Ruben Neves chu Saudi club Al Hilalin pan magtadoi somli pasari in an lei fel to a N'Golo Kante po Al Ittihadin in rem na an nei pui to a tuna hian Chelsea player dang Edward Mendy goalkeeper chu Al Ahly nen anin bemeka in rem na tluan tling an nei nai Chelsea defender Koulibaly po Saudi club Al Hilal nen anin bemeka in rem na tluan tling an nei nai to Hakim Ziyech po Al Nassr nen in bia in rem na an nei chho zela tuna hian in rem na tluan tling an nei nai hle to ani Ruben Neves Kante Mendy Koulibaly le Hakim Ziyech te hi season thara chuan Saudi Arabia lama kan hmu ngei mele ole khatichin kha tun tuma tu nai te a thil thleng then khat kan soi thei chu ni le phot ro se